Саламаттарбы урматтуу биздин Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, ардактуу замандаштар. Мен бүгүн Баткен облусунун Кадамжы районуна караштуу торговый айылындагы сиздер көрүп турган мал базарга келдим. Ар бир аптанын чаршемби күнү дал ушул торговыйда мал базар болот. Бул чыгарылышта ушул мал базардагы уйлардын, койлордун бааларын билип берем. Бүгүн күнгө 27 июл, бүгүн чаршемби күн 27 июл 2022 жыл. Анда бир четинен силерге көрсөтүп кетейин. Биринчи мына силер көрүп турган койлорду көрсөтөбүз. Охо, мына кошкорлор караңыздар. Мына кошкорлор. Салам алейкум, канча болду ака? 32 миң болду. Беркisi. Наркысы 28 миң болду. Мына 32 миң болду, Наркысы. Бул не порода бул? Мына кошкорлор карасаңыздар, өтө чоң. Гисара. Дайым ушундай гисар багасызбы? Багасызбы? Телефонда айтыңызчы, мисалы үчүн гисар издеп аткандар сиз менен байланышып алса болот. Болот. Айтың телефондан. 0222 миң. 0222 05 15 62. 05 15 62. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мындай гисар алам десеңиздер, базардан сырткары ушул телефон аркылуу байланышып таба алсаңыздар болот. Кайсы канал бул? Чабарман каналы. Так, баба азыр. Баба көрөсүң. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Канчадан болду? Кошкорлор окшойт барды да? Бара. Мына караңыздар. Билчетен көрөйлү мына. Так, 4 5 6 7 кошкор бар экен. 8 кошкор барбы? Канчадан болду? Эң арзаны канча, эң кымбаты? Эң арзаны 17 болду. 17 болду, а? Кымбаты канча болду? 20. Гисар бар сизде да? Өзүнүн мындай жайдары порода? Жайдары порода. Мына, жакшы кошкорлор 17 миңден 28 миңгече. Ашында кошкорлорду алыш керек болот, караңыздар. Так, мол чоң кошкорлорду көрөбүз. Куйлук караңыздар, куйлукты. Охо. Бу кошкор кимден алабыз, сизденби? Кай, кошкор. Эсин таппаңбы, бирок кошкор татам. Кандайсыз, жакшысызбы? Так, канчадан болду? Сода канча сурап атасың мына? Карасына 50, а? 50 миңден я барды беле? 25 кам. 25 миңден бар? 25 миң. Ошол сиздер көрүп турган кошкорлор 25 миңден экен. Базарда баасы. Так, дагы. Булар ургач окшойт, а? Кошкор өсүздүкү да. Так, карапмын. Мына кошкорлордон сурайык. Канчадан сурадыңыз? Экөөнүн 20,5. Экөөнү 20,500 болду, а? Бербедиңиз, а? Кичине бар экен да, бир 2-3 миң барбы дейм да? Жок, ого барбайт. Барбайт, а? 500 сом кошто берип берет, а? 20,500ге берип өтүп турган экен. Мына эки кошко. Бул тиш чыгалы окшойт, а? Жаш билем, а? Коз экен булар, а? Тиш чыгалы экен булар. Так. Мына көрөңүздөр. Канча болду? Өзү кошкор. 10,5 берди базар. 10,5 миң берди, а базар, а? 10,500ге берип өтүп мына. Козу бул. Мына козларды сурап көрчү, кандайсыз? Жакшысызбы? Канчадан болду козларыңыз? Козун 19га берди. Үчөөнүбү? Неме кошкору барбы же ургачы барбы? Ургачы. Мына şu 3 козу 19 миңге берип өтүп, канча айлык болгон булар? 5-6 айлык. 5-6 айлык бар, а? Болду, базарыңыз берсин. Жакшы, мына көрүп турган 3 козуну 19 миңге берип. Мен урматтуу көрүүчүлөр, көптөн бери мал базарга келбей койдум эле, бирок азыр баалар мага бир аз жаңылык болуп турат. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Канчадан болду бул? Козулар. Козу мына 6,5 миң болду. 6,5 миң болду, ургачыбы? Эркек. Кошкор. Буларчы? Булар 11,5 миң. 11,5 миң. 6 айлык барбы? Бар. 6-7 айлык бар. 6-7 айлык бар, а? Экөө 11,5 миң болду. Экөө 23 миң болду. 23 миң да? Болду. Мына сиздер көрүп турган эки кочкор 23 миң болуп тур, мынау 6,5 миң.
Pazarınız versin. Tak, qo'shqorlar, qo'zlar shunday. Hozir ham eshiklardan qaysi. Assalomu alaykum, qanaysiz? Yaxshimi? Tak, eshiklar qanchadan bo'ldi bu? Eski 5,5 bo'ldi. 5,5 ming. Kimisi? Nol qaravi. Qara 5,5 ming. Mana narg'larichi, qo'zlar 6 mingdan bo'ldi. Tak, eshik 5,5 ming, qo'zlar 6 ming. Assalomu alaykum, qandaysiz? Uloq qancha oldi uloq? Uloq. Uloqchimi? Taka o'sha. Taka ekan, ha? Hoppa, zo'r ekan, oq. Hoppa. Qancha qildi bozor? Ya bir yukarıdaki de karmap duran aytgan yo'tqalayim deb ketdi. Sizniki emasmi? Qancha ekan shu bo'lsa, noqar hozir ham uloq. 3700. 3700 qildi dedi. Narx qildi. Sen uloqlaring qanchadan? Ha? Bilmaysizmi? Na uloqlar. Tak. Eski qo'chqor. Suraylik-ku bormi? Suraylik biza. Men kelaylikmi? Tamam, no qo'chqor qaranglar. Gisar o'xshaydi. Bu gisardi. Qachib tortib olaymi? Tak, bu buyog'i bir bar o'xshaydi, bo'yi. Bo'y bir bar. 90 barmi? Sini 90 bar, ha? Tak, mana qo'chqor qaranglar. Janobi ustavkaga chiqib turgan qo'shqorlardan ekan to'g'ri. Qaranglar, o'ta yaxshi qo'shqor. Tak, qancha 2 tishmi? 6 tish. 6 tish bor. Qancha bo'lsa? Bu cho'ng qancha? Kamar 60. 60 ming so'm, ha? 60 ming so'm. Bulchi. Bunda 65. 60 ming so'mdan deydi to'g'ri. Qaranglar. Eng zo'r qo'shqorlar. Ustavkaga olib chiqib turgan. Disar yaxshi qaralgan qo'shqor. Ama birosi jo'q deganda bir 150 kilogram chiqib qoladi. Salmoqda da shuni 60 mingdan qaranglar. Buna qo'shqor. Tak, mana shunday tuganlar qo'y, qo'shqor, o'zim bog'lari bugungi vaqtda shunday. Hozir ham uylarda bir ekosini tatib qo'yamiz, sirab qo'yamiz. Tak, non sirash. Assalomu alaykum, qandaysizlar? Bu qancha oldi uy muzosmen? 50 qildi berib edik. 50 ming qildi va torpog'i erkak pulgachi va? Erkak. Erkak, ha? Uni 50 mingga berib o'tdi, qaranglar. 50 ming bo'ldi. Sütni yaxshilab beradi? Zo'r beradi. Sütni yaxshi beradi. 10 litr beradi bir kunda. Bu kunda 10 litr beradi, 5 litrdan beradi sari. Erta bilan 5, kechida 5, ha? Yaxshi qilibdilar, bozoringiz bersin. Tak, nolchi. Bu jon o'tirpog'i bilan bu qancha bo'libdi? Qandaysizlar o'g'lar? Qaysi savdo qildingizlar? Buni Qur'oni. Mana shuni va torpog'i bilanmi? Torpog'i urg'achi. Qancha qildingiz? 71 ming so'm. 71 ming torpog'i urg'achi, ha? Torpog'i urg'achi. 71 ming. Yaxshi qilibsizlar. Bervering oya yaxshi qilibdir. Haliga. Yaxshi qilibdir. Ha, qo'l yaxshi qilsin aka. Yaxshi qilsin. Haliga. Qo'shing olman. Qo'shdi. Ne kanaldan ko'rasiz ekan? Chabarman kanalidan like bosib qo'yinglar, ha? Qatalib qo'yinglar. Tak. Tag'i blokka surachi. Qancha buni? 70 ming mi? Torpog'i erkak urg'achi va? Urg'achi. O 70 ming etti. Mol bozor shunday. Mana buqalarda ko'ramiz. Tak. Assalomu alaykum. Buqalar sizlarmi? Yo'q. Qancha olib turadi buqalari? Kattani 120 dan o'tadi. Nonu var? 120 mingga bermadimi? Vay. No bu qanqarsangizlar, qimmatli ko'ruvchilar 120 ming so'mga beryapti. Kimniki? Yesa shu. Yesi yo'qmi? Ha, 120 ga chiqarib Bana bermedi. Bermedi mi? İki kardar geldi verdi. Qaysi kanal sizin? Chabarman YouTube kanalı. Tamam, No'nu 120 mingga beryapti bu qan. O'ta cho'ng bu qan. Avalar mana bu kadar qancha oladi mı onların? Bunu 60 kılıçtı. 60 ming qilishdi. Bu ne parada bu? Özümüzde caylarlar. Jaydar o'zdikilar, ha? Qaysi kanal senga? Chabarman kanalı. Qatalib qo'yinglar YouTube'da. Tak.
Bazar biraz soğugundap kaldı. Men Batkenden bu жерге келгенчекте saat 8:30'dan ötüp kalgan eken. Ошон үчүн мен азыр ээси бар бир-эки уйларды астыра көрсөттүм. Андан ары кой эчкилерин басым берип бердим. Ар бир жуманын шаршемби күнү урматтуу көрүүчүлөр торговойго келсеңиздер, ушул жерде торговойда оптовый базар болот. Базардын бул жагында мал базары, тегистер көрүп турган жагы базар, мындан ары барсаңыздар гүлүч базар, өрүк базар. Кыскасы бул жерде бардык издегениңиз тапсаңыз болот. Мал базарга кире келсеңиздер, мен жыйынтыктан туугандар. Мал базарда бүгүнкү күнгө 27 июлга карата баа ушундай. Көрүшкөнчө.